ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni insibande daily update. Wembukeli kubatshaza indlela kubulawe ngayo owesilisa wakandengezi okuthiwa ugonce ngocelemba ezama kulamulela umngani wakhe obehlanganyelwa. Ucelo besanda kuvuka kadelele kuthiwa uphuthume endaweni wafika wagencwa washonela khona lapho. Kusolakala ukuthi umtshalo bephuza ubusuku bonke wagcina esehlasela wasesecela usizo kumufi. Kubuka ukuthi unhlahla cele uvuke waqonda ngqo lapho bekuhlasola khona umngani wakhe. Kuthiwa abantu abambulele bebevele befuna ukuqeda nyangaye. Kuthe uma sesondela kubona ebuze ukuthi bamshayelana umngani wakhe oyedwa owesilisa ubesekhipha umese wamgwaza khona lapho. Kanti nomnikazi wendawo yokucima ukoma wabesemhlahlela ngobhusha phambi kwamalunga omphakathi. Amalunga omphakathi ashaqekile ngesikhathi ebuka lesi sigameko futhi angakwazi ukungenelela ngoba esaba into abekade beyibuka. Kuthe ngesikhathi beqeda ukugenca umufi badlulela kumngani wakhe olimele kakhulu kodwa akashonanga. Umndeni kacele ukhala esikanandi isililo uyazibuza ukuthi ucele ngabe uboneni kangaka laba bantu abambulale ngesikhulu isihluku esinjena. Okhuluma lamaphoyisa kwaZulu-Natal uRobert Netsawundi uqinisekisile isigameko sokufa kowesilisa endaweni yakwandengezi. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.